Por Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Khraw University, Meghalaya. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat. Benda kasingi ke arpulai tri ujuli ukurtong ke NPP ubanya kun yak election MP Lok Sabha Shiteng Samoy na Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Nonglait ulalait men pelong yak jingalang ya lab election hamau kerwan bat hagani ya jingalang deki hajar ngut ki paitba kilatut ban wan singam yak jingpen sha jong u Dr. Nonglait bat kinong yalam jaga parti NPP yak nongrem jong gani ka parti bat ikiman bakintre na ka benta u paitba. Habakran hagani kasngi u Dr. Nonglait ulai Ïaroh ikipat ba nong song shnong jong kathan mau kerwan da ka baong baki de ki Maram ki bayar Jingmut bar ki Khraw ha ka Pyrkhat berdan bar ki don ru shakeleng ki benta jong kari khasi ulong ru bakum ukurtong ubanya kun yakani ke election don por ban kentho brio bat don por ru ban singap iki jingkentho henreu la kentui ki pat ba baki de ben pej iki kam ki baka sarkar MDA kala le am ban shuhe ta kaktian Daka kenhun ke baklan bahan, kebalalum lalang bahan, na borok lai pun riu teli di konstituensi. Kalau penkendit jangan, bagi orang hadut kata, hagapur kebangayat lai teli di kijat. Kalau abang ini, hagi teli puan, hagapur barang pen itu jangan, ngayat lai teli di kijat. Kumno kini ke parti kawan khot hiu beriu bayar lai teli dijat. Keli ki beriu serum seneng. Pak ya le ada utumen. Pak ya le ada wadko. Pak ya le ada bapan. Mereka kata kedai tan kekam ke besikuan. Mentang layan yang teli dijat. Padai nak kita tahu. Ngam simna mensim, ngam simdu jengkermen, nakam tagi jenge kiba katto kanne. Aga jenge mriu dan kepor bapang, henrei kambon mengikat mikia. Kambon hi kepor basai baklan, bannya kepor bakoi bakia. Hadin kambon kepor basai baklan, bannya kepor bapang lani badan haga jeng sitam namu badam. Haba kira kerpat, berkira terluai ngapan yakun yang kini by election, MP by election. Kalau simpul dengan kata resmi, ban Pyrkhat, ban Khraw, ban Muak, ban Dok, ban Penhap Sawal, lakan lom yang ban Tre yang kini ke jing terluai. Ini kira naien. Kalau pan Jingmut tu nak kinoi kai, nak kamrang ba engai kita langsung thai tu. Ngelapan Jingmut, nak itu reuniam ro, kita laju hikai yang ah, kita laju pensan yang ah. Ngelapan Jingmut, nak kirurang ba, kita lah hek kartai, kita lah kami, nengkong yang kesini baru menang. Ngelapan Jingmut ro, nak ikon samla, nak nengelam samla, nak dong kitan, baper, nama bang dia trekam ha, bat kisamla, bat kiseng samla, baper. Hamrai kebangga kuat banyak tu, ya pi ada dengan puan. Baka jing pan Jingmut keban nengkong they your way of philosopher nangye nakadong mau keruat. Baru tahu they u Dr. Kedi Ramsi u principal ban nengkong jong kasngap sim college mau keruat. Nakwa yo Dr. Kedi Ramsi ubam semua buat program ban keren, ban yen, ban mi seni sekmat bagi pad bakin ke mau biang ni. Dari dia ramba, bang pan Jingmut nengkong, kalau nem bang biang yang kena kejing kerpat jam parti. Nalar jauh, dan sawai paduri ramba. Umalaju hikai yang asipak ke jinglang jingem, kamtam make jinglang mensiem. Ubanang ni na mau keruat, ngelapan Jingmut na utaro, baru arwat
ki balong kong, ki leader, but ki mentor, lani kinong finder. Ya ka career ka jonga, ki bangla panjing berdekam, ki day namau kerwat. Habak kumne te hakene kasni, layo namlut Maram. Naman nga siya niya, ikinong ilambat kumjuro, ikipaypa, jong kinikatahan. Kipararibe kiparasnong, kong kayeng, nilaray, ban pediang niya kinikajing terwa, berkajing gepat. Nishim niya kane, baka ni kajing kot, ban syakri, ya kipaypa, ya kari, bat kajag dan real. Ban syakri, ya kipaypa, jong ki live hon real tenli, ki MLA constituency, lane, ya kenikap Shillong parliamentary constituency, barok kawai. Balai, ngapdiang, ya kajing kot jong kenikap parti, kadau kalang mari ba, kan National People's Party kabalong, ka ruling party jong ka sarkar Meghalaya, ka persyang banwengi kijinge, kibala lungkot, kibala penlang, kibala kentan, nakaway ka posnam, sakaway pat ka posnam, nakaway ka sarkar, sakaway pat ka sarkar. Labiong hakaliang jong ki school, labon kijinge, day kini ka sarkar, kebala serang banwengi kini kijinge, pi kumno, lawan ra ya ke nipe sacha, ya kinong ikai school. Day kini ka sarkar, kebala sedang banwanra iki surok kibaba. Nawan na Shillong, siya mau kerwat, Hendrius Mem Siteng, nantay na penuh mau pelang, syadu, syawailoy, kasurok, kabadap tang bigit liu sudah. Lada diper mentau benai, lasem benai lakok biang. Lada diper hakapur telang, tang mi kaliur, la mi biang kitliu, mi kinala pedang surok. Aung hana baik ini kejaka, emlak setia ban repair. Hanrei mentah hiya ketua surat, balai kini ke sarkar kelak ban repair. Dan kejing kena kembang, hanrei sobha fi gipaiba peti kikam. I doktor Celestin lendok mene, ilapan kemau ya kedai ke Sirpi, hado opar selong. Nidang mentai ka forlen, baru ki sarkar, kiam amla balle yo ni sipai. Kumno kani ka sarkar MPP menta, kala banam ni sipai, ai jaka ini bangin snai ka forlen, hanni ha 101 area ka bedai ka jaka jom ki sipai. Pai babe, snob ha pet ye ki kam. Kadai kini na sarkar, kebalawan raya ke Shillong Medical College, kepada San Posnam, jong ke jingyo jela Meghalaya, mla banwan raya Shillong, mla bandan Medical College, baru ki doktor, kan topi Dr. Celestin, kimia ban pule doktor Shillong. Hadrai menta ladan ke Shillong Medical College, ladan ke Shillong Engineering College, dan kibaang ba kini ka parti Ïaroh, Handrei kini ka parti kamdei setia kumta kumalakana. Idan kinong yalama kini ka parti arnot ki Deputy Chief Minister, kidai ki khasi penar ki khun nyotrep. Ba kini ki kam mabha, lada kidai ban wanra hanne khasi jantia lani hagaro ki kam mabha ki kam development ki jabet hagene ka por jong ke jisishar kini ka sarkar. Kumta ki pada bi sabhaban pe ki kam kidan ki weiru ki kam ki bagene ka sarkar ka persang banle manta kene ka sarkar kala penbian ban snano ya ke intermediate route ka surok ka
mahe na wailoi syadu rangthong hakini ki khindiat benai ki bansawan lese ansak hak tendal na kamna jeni ka surok ngong ye pi pek yikikam wadnam sengap han yiki jingkren ki baklem nongrem ki parari be e baki parlok ki parajor ki parano song hakini ka than pila bani bon ki ba tene ka sarkar kalame ngaya dan benta hakima bon ki kam jong ki department of affairs khantam hakima penroi ya ka education ka ba kentiu ka ba snayo policy jong ka education bakarpang e ka ba wanra yakini ki college ki ba pair dei kini ka sarkar ka ba penlang people's college ya kini ka mau karwat sengap siem college hamni manta gira man kam syu yeki wei pati kam bangi dei ban pendat kani ka dong ka than jong pi karon kam ban penpoi ya ka surok annala dep na wei lai sarang thong dei ban hial narang thong syadu radikor komta pidan kam bakini ka sarkar kan beteng yeki sensya ni dan kam bakini ka parti kan nang klan batkan yaram ya ka jing sensyan nagapor syagapor hai kini kisnem bat ki posnem ki bandangwan kini ki dak kisien bat ki mati kila penlang yang bangan rai bena trailang bat kini ka sarkar dak ka bang jit ya ki tin pira jonga lai tenli ki mat ban penbah ban pensyai bat bantei ban penbha ya ka lombriu manbriu ya ka imlang ka salang ya ka sansyar ka khadar ya ki snong ki thau ya ka ri bat ka jad benriu ban pensyai ya ki slotu bakla ban pensyai ya ka dum ka senya nanta bantei ya ka bala jot ya ka bala pra lakelong hakano kalian ka imlang ka salang lani haka sensyar ka khadar ngadon ki mat ki jura lani ki issues ki bangala ju sim nado ki por ki bang ampat senjoin hakini ka parti namara gini ka parti lelai ngaran join dang hak tindiat dang ka hnyau tarik jang ubnai me menta ka snam dang sien handai ki issues lani ki mat jingdawa jong ka jad benriu kilong ban kentiu ye tin kasi ban penlang tin sarkar kapo ka jala megalaya bahaba tho city udc laneu sdo laneu sp nangni na lait lausang sa mau kerwat bat mau langwer sekit sodar smong lani si paiba dei ban tho no dagat tin kasi menjua por balong principal mangahni has ngapsen college wan ki city now sdo halai lausang segi paiba segi tho dagat tin pareng lasno kuba ngidai kinang bilat Andrei la badong ngidai kinang balat para kasi tho dagat tin pareng menta ka sarkar kala pediang ya kene ka jingdawa bak nan yo ba kene kade mau mer jong ka jingkiu kedan jong ka tin kasi menta ni daya le ban pendrung ya ka ha ka khne ka pra ha ka saudari jong ne unai mangaba chief minister lambat kinong elam jong kasi atol society Nilayo beri kendo yau Amit Shah Union Home Minister beri pek Japan kajing pen kentiu ya kitim aper ban itu dah keriti semsya ban hari ini kendiat seni keladap nilayo ya ke city now Union Home Minister Amit Shah bala penting ada acknowledge ya ka diop diang jongku bat ka ministry ya ka dorkas ka mangila ay ya ka so tanik
yo city. Naka ministry, love you soy na kiskatri, but ki honors katri nga netuyepi. You soy daw minister. Hanray nga lingo. Baka nega city kimawan menta. La soy hi da union home minister u Amit Shah. Ba kawaong malapdiang layo pdiang ya kadorkas. Jom ka kasi atau society. Layo pdiang ya kadorkas. Jompi hakaway bat ka jing penrung ya katin kasi hapo ka kemit ka. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.